Kgaso ena ditaba tsa Sesotho phirimaneng ena re utlisetsa yona ka wotloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Dihlo tsa tsona ke tsena di latela. The idea of Africa must unite is very, very indigenous to the African continent. Mopresidente wa mehleng Thabo Mbeki o fana ka lesedi la hore hantle mohopolo wa Afrika e kopaneng o tswa kae. Our economy has always been dependent on neighboring countries. Malema o re dinaha tsa kontinente ya Afrika di kgathile tema e kgolo moruong wa Afrika Borwa. We are meeting different companies that are involved in various sectors of the economy. Afrika Borwa e ntlafatsa dikamano le naha ya India jwalo ka ha motlatsi wa mopresidente Paul Mashatile a le naheng ena leetong la semmuso. Bafana e se e tla tsamaya hosane ka mora mathata a divisa. Moiteboela ke ho amohela mona ho SABC 2 le hae nna le Augustine Letlalo ro hasetsa kgaso ena e otlulileng ya ditaba le phirimaneng ena. Moihlokomela hore lefapha la ditaba la SABC le tsepamisitse maikutlo ditabeng tse etsahalang mona Afrika Borwa tsa hore melata e senang ditokomane naheng ena di kgutlele naheng tsa habo tsona. Tsena tsa kajeno re thakgola semmuso jwalo ka ditaba tse reng mopresidente wa mehleng wa Afrika Borwa Thabo Mbeki o re ha ona naha e ka atlehang ntle le tshehetso ya dinaha tse ding. Mbeki a tsebahalang ka boemo ba hae bo tiileng mabapi le kaho botjha ya kontinente ya Afrika o re ha disebediswa tsa kontinente ena di ka kopangwa di ka hlola mathata ao kontinente ena e tobaneng le ona. O ile a boela a fana ka lesedi la hore mohopolo wa kontinente ya Afrika hore o kopane o hlahile kae. Idea of Africa must unite is very, very indigenous to the African continent. It's not unique to any particular leader. It's been continuing demand, certainly from the 19th century. It's agreed even today. There is no African leader who will not agree that Africa must unite. So the specific question that then is posed, can we have a United States of Africa? That unity, can it take that particular form? Ditaba tseo re kadileng ka tsona sethathong ke tsena di a latela nakong ena eo boipelaetso kgahlano le melata bo ntseng bo ihlwa mekwala ba dibakeng tse ngata tsa Afrika Borwa dipuisano ka tshireletso madibohong le melata e senang ditokomane di boetse di tsepame makaleng a naha a tshireletso. Ha a bua nakong eo ho neng ho ketekwa kgwedi ya Afrika, moetapele wa EFF Julius Malema o boletse ha Afrika Borwa e lokela ho fihlella ditharollo diphepetsong tsa yona tsa bofuma le tlhokeho ya mesebetsi, e leng diphepetso tsa sehloho tseo e leng sesosa sa diqwaketsano tsa jwale bakeng tsa ma-Afrika Borwa le melata. There's no building in Johannesburg or in any area where there's development, a bridge or a dam that was built in this country without the hands of Zimbabweans, Mozambicans, Malawians and anyone else you can think of. DA e re diphepetso tsa bofalli di tlameha ho rarollwa ke makala a kgahlano le ditlolo tsa molao e seng ka ditlhaselo ho melata. The DA firmly rejects the scapegoating of migrants or the use of violence against them. Ka ho le leng IFP yona e boletse ha melata e senang ditokomane tse ba dumellang ho ba Afrika Borwa semmuso e tlameha ho kgutlela dinaheng tsa boyona, empa sena se lokela ho etswa ho ipapiswa le melao. Undocumented foreign nationals who do not possess specialized or scarce skills and who are in the country unlawfully should be returned to their respective countries in accordance with the law. Mokga wa Patriotic Alliance ona o re khalefo ya baahi e susumeditswe ke melao e fokolang ya bofalli e sa kanya lokiswa ka nako e telele. PA e fane ka temoso ho baahi hore e senkele khalefo ya bona mebileng. UDM e hlakisitse ntlhakemo ya yona tabeng tsena ka mokgwa ona. The continued presence of undocumented immigrants undermines the rule of law and places additional pressure
on already constrained public resources and employment opportunities. Le hantlhakemo ya mekga e fapana ka dintlhakgolo tsa qaka ena, empa mekga yohle e ya dumellana ntlheng ya hore melao ya bofalli e tlameha ho lekodisiswa. Ho sa le jwalo baahi diprofenseng tse fapaneng ba hlahisitse maikutlo ka ntlha ena. Tlaleho e latelang e fupere maikutlo a bona. Lefapha la Dipalangwang Limpopo le re le lemohile ketsahalo e sa tlwaelehang dibeseng, ditekesing le diloring le dibohong la Beitbridge Polokwane. Re ntse re le provinceng ya Limpopo, melata e mengata e re e tla Afrika Borwa ka lebaka la ditheko tse tlase tse fihlellehang ha o bapiswa le tsa dinaha tse ding. They call the SAPS and then also they then engage with the relevant Department of Home Affairs to confirm that these people indeed, whether they've got proper documents that allows them to be within the country. The unfortunate part is when these people that are get to be interviewed, that are found within these vehicles, are not properly documented. And then that's when the relevant department or authority will take over. As far as I'm concerned, it is very easy and convenient. As far as I'm concerned, because as of myself, I also am a transporter. I transport people from Zimbabwe coming and buying here. They buy and sell. As far as I'm concerned, it's very reliable and convenient. I come here to buy things from South Africa. They are a bit cheaper as compared to Zimbabwe. But our major challenge is at the border. And even the environment here is a bit difficult because the environment is not conducive for people to come and buy. Why? Because there are so many people who do not even want people to come here. Like we are experiencing so many thieves here, right? But in terms of prices, the prices they are quite convenient because people buy things from here to resell in Zimbabwe. Pherekano e ntse e eketseha hara bahwebi ba sa kgasa ba Soweto. Ba re ba lahlehelwa ka lebaka la melata e senang ditokomane. Competition everything is about competition. Like kaofela mo lena khona go tsantsi one like ba mpakisa di veg ka mole like competition so like ba batlo go ba batho ba kontle ne a ke be honest fel like mo like re be fair like rona batho ba like batho ba ntse go tlo batho ba kontle mara batho ba kontle ke bona like ba thusang a ka sheba ke bona ba tsang di veg like motho o montle South African never tsoge a re go reka di veg kwa go market ke a boe le rona gape in some other way ra sokola a rena space mesebetsi a go sheba like ke bona all over like abana ID ha re le ba ka kwa Zulu Natal teng re fumana hore sehlopha sa baphapathei ba magolo a mararo ba ntse ba robala ka ntle ho setsi sa kamohelo ya baphapathei Durban ka mora hore ba fumane ditshoso malapeng a bona le dibakeng tseo ba sebeletsang ho tsona. Gauteng maikutlo a baahi ba Danotha Ekurhuleni a fapana ka boteng ba melata motseng wa bona. Bang ba re ba phedisana hantle le melata e hlokang ditokomane ha ba bang ba re e tsamaye motseng ona. Maemo a kgutletse setlwaeding Danotha ka mora mohwanto wa boipelaetso wa baahi o neng o le mabapi le palo e hodimo ya melata motseng oo. Ba bang ba baahi ba boletse ha e meng ya melata e inketse molao matsohong, empa le ha o le jwalo ha se taba e ba kgathatsang. Ha ba ka tsamaya, we have people ba ready hore ba tlonka space ba kgone ho sebetsa, but hona je ha ba kgone ho etsa letho. Bekeng e fetileng ba bang ba baahi ba laetse hore mabenkele a ka tlasa tsamaiso le taolo ya melata a kwalwe. Maforena a re kgathetse kona ntse re batlang ho bona fela ko re nje re batla ba tsamaye. Since the protest of the 22nd of May, we have seen these people now, meaning when I say these people I mean foreign nationals. They are now on their toes. They are no longer as relaxed as they are. They know that there's a law that goes around trying to regulate and to ensure that they are documented. So it's no longer a comforting zone like it used to be. Le ha ho ntse ho rena tsitsipano nakong ya jwale ka hare ho motse, baahi ba boletse ha ba sa tlo inkela molao matsohong. Baahi ba boetse ba ipileditse ho bahlanka ba sepolesa ho matlafatsa mosebetsi wa bona wa ho phenyekolla mabenkele a melata.
Moipetjana re kopile maikutlo a hao ntlheng ena e mabapi le boipelaetso bo ntseng botota ba hore melata e senang ditokomane bo di kgutlele dinaheng tsa bo yona. Maikutlo a hao go Facebook ke yana a latela. Phomolo Montshwe wa Ethol o re ka nnete le nna ke re ha ba tsamaye ntle le tshollo ya madi ba nyaditse naha ya borona. Maki Sefuta o re eya ba senang tsona ha ba ikele ka kgotso o re hona le melata e kgopo e sentseng naha haholoholo ena e etsang dithethefatsi o re sena se etsa hore bana ba rona ba iphumane ba dikene dithethefatsing ka sehlohong. Tlholohelo re lebuile o re melata kaofela ha ikgutlele ha bo yona o re Afrika Borwa e makgasa ke melata ka mora 1994 o re kgathetse ke diketso tse soto tseo ba di etsang. Bonene wa Seifar Fontainian o re ha ba tsamaye o re bongata ba bona ba etsa bosenyi bo tshabeyang haholoholo o re ba hlahang Lesotho ba tumme ka dizamazama. Moire le boela maikutlo ka mehlahle. Ho sa le jwalo dipatlisiso di bontsha hore bofalli bo beile kgatello dinaheng tse ngata lefatshe ka bophara moo ho bonahalang tlhokeho ya menyetla mesebetsi kgatello ya bodulo bofuma mmoho le ditlolo tsa molao. I think we still have a problem of tribalism, which defeats everything about unity within the country. And this tribalism sometimes even expresses itself in the streets. With what has been going on now called Afrophobia, you could see the anger that it's not based on an understanding of common African history or the dream of 1912 of the African National Congress, which was to demolish the demon of tribalism and build one new nation. So, but what has happened in the latter years, during the years of President Mandela, it looked like we were going there, and maybe the years of President Thabo Mbeki as well. But in latter years, what happened was that we became even more divided as a people in South Africa. And when you hear some of the marchers, for example, singing against Shangaan identity or Venda identity, you can see that something at school is missing. I believe that the issue of immigration is a pressure point not only in South Africa but around the world, where protests are being held for these issues. But at the end of the day, I believe that every nation is worried about the same issue, housing, poverty, unemployment, the rising crime rates. But through it all, definitely the rights of every individual should be respected within the borders of a country. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Motlatsi mo presidente Paul Mashatile o lekotse nalane ya setso sa India mme a etela mebaraka e mmalwa le dipontsho. Mashatile o India letong la semmuso mo Pretoria e batlang ho matlafatsa dikamano tsa dinaha tsena ka ho tibisa tshebedisano mmoho moruong le ho hohela menyetla e meholo ya matsete. We came here to see how India developed its own society, looking at how they support small, medium enterprises, how they come with new innovations in the digital economy, looking how they handle infrastructure. So we are meeting different companies that are involved in various sectors of the economy. Some of them are already operating in South Africa, some are preparing to come. We are encouraging them to come to South Africa. Ha re khutlela kwano lapeng re fumana hore boetapele ba IFP provinceng ya Gauteng bo ipileditse hore o be le khutso ka mora hore molekgotla wa ona masepaleng wa Rand West Mbuzo Mzwandile Mthimkhulu a bolawe ka labone bosiu ka mora kopano ya baahi ba Bekkersdal. Boetapele bo ne bo etetse ba lelapa. Motlatsi wa modulasetulo wa IFP Gauteng Zandile Majozi o tshwetse tlhaselo ena ka mathe. A nto o kgothaletsa ditho ho fa sepolesa monyetla wa ho etsa mosebetsi wa sona.
As the Inkatha Freedom Party, we always promote that we want to have free and fair elections, and we don't condone such actions. And because we have given the full access to the police to make sure that they get these perpetrators who have done this brutal killing of our councillor. Majozi o re ditho di kgobe matshwafo ka ha boiphetetso ha se tharollo. We have spoken to our comrades, as we know that we came from where the incident happened. Now we come from there. We spoke to our comrades that we want to keep a calm situation, and we want to give these processes to the police so that they are able to investigate everything and get the perpetrators, because wanting to revenge is not going to help us in any way, but it's going to create an animosity within the city and an uncontrollable situation. Lelapa la Mthimkhulu le ntse le tshohile. Ha hona motho ya seng a tshwerwe, mme sepolesa se tswela pele ka diphuputso. Bapalami ba dibese tsa Johannesburg tsa Metrobus ba tlo angwa ke diphetoho tse tlang kengwa tshebetsong ho tloha hosane. Metrobus e tsebisitse hore e tla fokotsa maeto ka lebaka la mathata a ditjhelete le theko ya mafura. Teng motsheare fela. Nakong ena e tla ba dibese tse mmalwa tse tlang ho sebetsa. Lelapa la bomosadi ya dilemo di 30 a motsomong ya ileng a bolawa Boksburg Ekurhuleni dilemo tse 3 tse fetileng le batla toka. Nonkululeko Ndaba o ile a nyamela ka Phuptjane ka 2023, mme setopo sa hae se ile sa fumanwa ka mora matsatsi ka tlasa borokgo haufi le ntlo ya hae. Lelapa mmoho le mekgatlo ya baahi ba re ba batla toka. Nothing has been done, no matter what we do, no matter what information we bring towards the police, no matter what clue in terms of helping the police to investigate. As they told us to back off, they're going to do their job. From that, the week Gabby went missing, they've never done anything. Enough is enough. We need to give a voice to the voiceless, and it needs to be heard. We cannot continue to just say, oh, well, that's how it is in South Africa. It's not acceptable. We should fight against it. It should not be the norm. Mwike boela tjo amohela mona ditabeng tsa Sesotho SABC 2 lo le hae. Bafana ba tsamaya hosane ho ya dipapading tsa mohope wa lefatshe naheng ya Mexico. Sena sehlopha sena se ne se tlamehile ho tsamaya ka Jenoseng, empa ka lebaka la mathata a divisa seo ha se a etsahala. Bafana ba petse papadi ya setswalle kgahlano le Nicaragua ka la bohlano, mme sehlopha se ne se lebelletse ho nka sefofane ho ya Amerika ka jeno hoseng. Empa dibapadi tse ding ha di so fumane divisa. Mathata na ke a moraorao a tobaneng le mokgatlo wa SAFA. Dikgweding tse mmalwa tse fetileng Mapalahare Teboho Mokoena o ile a baka dipodi hana ho fela. Eleng mo mokgatlo wa FIFA o ileng wa nka qeto ya ho nka dintlha tse 3 kgahlano le sehlopha sa Bafana. Seo se ile sa baka hore letona la dipapadi Gayton McKenzie a kenelle. Ke taba tse di se monate tsa gore Bafana ba ka se kgone go tsamaya today. La bona rapere ne re setse re ya kwa airport re lo ba felegetsa to give them our final touches tsa luck, but now re tsoga ka ditaba tsa gore they will not be able to travel because SAFA ga ya etsa mmereko ya yona. And as the minister has issued a statement already gore ba tshwantse ba tle ba tlo ikarabela gore ke ka lebaka la eng ba palletse gore before even ba kgetha le the team they could have applied for everyone, because could have been injured, so they applied for everybody. But this matter, it will be resolved in less than 24 hours. I think as South Africans, naturally we just lack punctuality, and and if it's leading to the Soccer Association also lacking that, it kind of ruins and have a bad image on the country. Bafana tla thulana le Mexico ka la 11 kgweding e tlang. Ke @SABC_ditaba lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka @SABC ditaba. Se le ba lo boha ditaba hape kanaleng ya rona ya SABC le hae ho SABC Plus.
kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena bolepi be latela ke o taba